हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ ऑल ऑफ यू मो सुमित्रा वेलकम करछि मो यूट्यूब चैनल को चलंदु सकाल सकाल फ्रेश वीडियो स्टार्ट कर दबा। आज आलू परोटा हम से टे जल्दी दली की कराया पड़ो आलू मिसी सारे अटा दलुची आलू परोटा हम आलू परोटा सहित तड़का हम तो तड़का बनैबे आमर सारे तो केमी कौन बनैबे से देखेबी फास्ट आटा जल्दी परोटा करदे करेंगे तड़का केमी कर देखा मुझे तो करनी के देखा टे आपण मैंने जानते आम सबुदिन पिठा हुए तो केतले रोटी परोटा हुए तो आम दियर कहले कि आज टे कराब परोटा आलू परोटा आ तड़का तो परोटा पर मोर चलती प्रिपेरेसन तो सी आसले करेंगे तड़का चलो तो मैं कर देखी परोटा कर दूची तो सी आस केमती तड़का आटा दल सर आलू आलू चटनी सतुड़ी गाय गाय छाड़ी बापा चप्पल नहीं जे बोली मोर परोटा सइलानी तड़का तड़का किए करेंगे खत बाटे तड़का करवा समय परोटा सइलानी मत आसी बाबू बाबू सोई बहुत भल गदे गड़ुं तड़का करने यहाँ प्रेसर रे मुग मुग कौन पड़ो मुग सहित कौन आ ना हल्दी हल्दी पड़ोनी मुग ता लुण पकईकि प्रेसर बसा हम छोट चोपा मन होते जगह पैसा कौन की पहला बांस वाली बड़ा बांस वाली बड़ा 50 टका नहीं दिले तो फिर कौन 84 नहीं हां फिर 30 टका माने तो हम देले आओ मार्केट वाले मस्त है ये कोई ने 5 में ये सुजना के और अपने बेचू सुजना छुई को करी बोलो आलू पकई पूरा बेसा बेसा है करियो मजा करियो आलू सुजना छुई सुजना छुई और बना दो
ଏବେ ତଟକା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରେ କଣ କର ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଛୋଟ କରି କାଟିଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ଛୁଇଁ ଭଜା ତରକାରୀ ପକେଇବୁ କଣ ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟ କରି କାଟେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପୁରା ଟିକି ଟିକି କରିବୁ ଏଇ ତଡ଼କା କରିବୁ ତଡ଼କା କରିବୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ତରକାରୀ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଆଣିଛ ଶିଖିନି ଇଏ ଏତେ ଦେଖ ଅଛି ନା ଏଟା ବଡ଼ ନା ସକାଳିଆ ଖିଆ ଆଉ ଛୋଟ କରି କର ଛେଳିକି ଦେଖ ଚଳିବ ତାପରେ ତଡ଼କା କଣ ପକେଇଦେଲ ଆଗେ ମୁଁ ଦେଖିଲନି କଣ ପକେଇଲ ତେଲ ପକେଇଲ ତେଲ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଗୋଲମରିଚ ହଁ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇଛ କଣ ଗୋଲମରିଚ ମିକ୍ସଟା କହୁଛ ଆରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିନି ହେଲା ସାଧା ତରକାରୀ ମଜା ଅଣ୍ଡା ତରକା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେମିତି ହଉ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଯାଏ ତଡ଼କା ତଡ଼କା ଯେମିତି ହେଲେ ସେମିତି ଖାଇଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କଣ ତଡ଼କା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ମସଲା ଏଠି କଷା ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମୁଗ ସିଝା ମୁଗ ହିଁ ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଆମର ତେଲ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ରସୁଣ ତାପରେ ଅଦା ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇଛ ତାପରେ ଟମାଟୋ ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ପକାଇଦେଲ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡି ଲୁଣ ଏତିକ ତ ତାପରେ ଏଟା କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଆମର ମୁଗ ଏବେ ପଡ଼ିଲା ମୁଗ କି ମସଲା ଅଛି କୋଉଟା ଏଟା ଇଏଟା ତାକୁ କ'ଣ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ନିଜେ କରିବା ନିଜେ ଚାଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ 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 ତମେ କରି ତମେ ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତଡ଼କା ପରଟା ଖାଇବା ଚାଲିଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କୁହ ତଡ଼କାର ଭଲ ଲାଗୁନି ହଁ ମୁଁ ତ ଖାଇଲି ଟେଷ୍ଟ କରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଇଯାଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଓହୋ ହଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଖାଇଦିଅ ଆଉ ନିଜେ ତ କରୁଛ ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ହେଇଗଲା କି ବନ୍ଦ ହେଇନି ବାପା ଖାଇଲେ କହିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସତରେ ମିଛ କାହିଁ କହିବି ସତ କହୁଛି ତ